Welcome back to Kamal Food Channel. Gila, Instagramable banget nggak gue nih? Lo tau gue di mana? Gue masih di Purwakarta. Dari episode kemarin ya, setelah selesai makan sate Marangi, kita lanjut lagi, kita searching, kita browsing. Ternyata ada satu tempat yang enak banget makan gelato. Namanya adalah Hutan Jati Cafe and Gelato. Oke, jadi lo bisa duduk outdoor, saung-saung, tapi di sini saungnya lo harus ada minimum ordernya. Minimum ordernya itu sekitar 350.000 untuk 2 jam. I think kalau dilihat dari makanannya, kalau lo makan berempat, cukup sih, masuk sih ya, dapat saung sendiri gitu. Tapi kita prefer untuk duduk outdoor. Dan dia juga ada area indoornya, ya. Jadi lo duduk, dapat menu, pesennya langsung di dalam. Kita lihat area indoornya kayak apa. Let's go. Gue udah menunya nih guys. Kita lihat yuk menunya, harga-harganya berapa aja. Yuk kita lihat. Semi outdoor juga ada kayak gini guys. Dan kalau lu pengen meetingnya di dalam tuh ada ruangan meeting juga. Tapi kayak saung tadi ada minimum order, gue yakin ini juga ada minimum ordernya nih. Kita intip bentar ya. Kayak apa ya? Enak juga sih meeting di sini tuh. Enak juga ya. Ke Purwakarta meeting, terus meetingnya tempat kayak gini. Udah gitu ngeliat, aduh view kayak gini. Gila, enak banget. Beuh. Asli, asli. Datang gelatonya. Ada rasa bubble gum. Who wants bubble gum? Wah, tuh dimakan dulu ya. Oke. Let's go. Kita order makannya apa aja? Ada pizza. Ada pizza. Yang lagi dimakan sama anak-anak. Iya. Dan pizzanya kayak pizza Italia, tipis. Tipis ya, tipis. Tipis. How is it, boy? Kejunya good. Good deh. Good. Kita pesen ini juga. Pasta sama french fries sama chicken wings. Kenapa pesen yang basic banget yang? Iya, kalau basicnya enak harusnya yang lainnya juga enak. Iya. Gitu aja. Kalau restoran ya, chicken wings nggak enak berarti kacau sih ya restorannya ya. French fries, aduh, itu chaos, itu bisa chaos tuh. Makanya kita cobanya basic-basicnya dulu nih. Tapi pizzanya menggiurkan sih. I mean gelato and pizza, perfect match, mamma mia. Mas, review the pizza, how was it? Pizza is very stretchy. The Very cheese. stretchy, cheesy, good. Tipisnya gimana mas? Good? Gini. Oke, tapinya? Do you like it? Do you like it? It's sorry, I don't like it. It's I love it. I don't Whoa. like it, but I love it. Whoa. It's very good. It's I can't say it's a 10 out of 10. It's very good. It's a 10 out of 10. Golden. Wow. Oh my god. The pepperoni is so good. Wow. Pepperoni dikasih chefnya enak. Coba ya gelatonya ya. Oke. Gue suka. Yang hitam ini apa namanya ya? Kayak sour selly ya? Black apa gitu tadi, tapi dia juga bilang kayak sour selly katanya gitu. Yang putih juga enak. Yang putih lemon. Lemon. Gue suka banget. Ask you a question. What is it? What is the difference between gelato and Ice cream. Oke. Kalau yang Bapak tahu ya, di es krim itu, correct me if I'm wrong, tapi di es krim itu udah suka pakai kuning telur. Iya, katanya gitu. Dia the real ice cream ya. Kalau gelato tuh enggak. Jadi dia lebih banyak susunya katanya kalau gelato itu. Oh. Tapi correct me if I'm wrong ya, correct me. Beda sama sorbet. Kalau sorbet itu kan kalau nggak salah nggak pakai susu. Buah aja Dia ya. pure buah. Itu sorbet. Tulisnya sorbet. Tapi Iya. pakai sorbet. Kalau orang Prancis ngomongnya sorbet. Sorbet ya buat cuci mulut aja yang sorbet. Serbet. Sorbet. Buat ngelap dong kalau serbet. Chicken wings, gimana deh? Ada selalu chicken wings. Di mana aja chicken wings? Favoritnya apa yang? Wingstop. Wingstop sama Moon Chicken. Gimana deh? itu kebakar. Kebakar maksudnya apa? Gosong. Ya iya emang gua namanya chicken wings. Ada gosong-gosongnya dikit. Tuh. Jadi pahit gak kerasa. Jadi pahit. Kamu makannya bagian itu sih, coba Mas Gani.
Gimana Mas? It's so good. It is good? Wow. Wow, it's wow. It's a wow. It's a wow. This is better than Wingstop. Seriously? Yeah. Wow. So good. Wow, karena Wingstop nggak punya yang kayak gini-gini Mas kayaknya. It looks. Oh punya juga ya? Yang pakai saus gitu. It looks kind of like too much sauce, right? Tapi But the taste is actually kind of strong. oh. The taste of the chicken is strong, so it matches up with the sauce. Alright. It's a 10 out of 10. Chicken wing golden. Pastanya gimana yang pastanya nih? Enak kok. Enak. Carbonaranya enak. Oh. Different kind of type of carbonara. Oke, creaminya light atau heavy? Heavy kamu tahu. Heavy? Wow, mantap ya. Makanya. Berarti serius ya carbonaranya. I mean, gue bukan meng-underestimate Purwakarta gitu ya. Cuman banyak makanan western di daerah itu suka harganya mahal, tapi rasanya ya gitu, ya kan? Gantung gitu. Betul kan? Hmm. Tapi ini Kalau ini nggak gantung, enak kok. good ya. Coba ya pastanya. Ini apa ya? Alfredo. Carbonara. Carbonara. Tadi pengennya pesan spaghetti brulee karena jagoannya itu di sini, tapi nggak ada, habis. Dan mereka nawarin carbonara, jadi ya udah. Perfect sih buat aku. Enak kan? Enak. Gila sih. Keren banget sih. Bener kan, Sik? Iya, thick. Kita cobain chicken wingsnya dong. Good. Kita coba chicken wingsnya yang kata Ade pahit karena gosong. Kalau kata Mas Gani enak banget. Enak apa? Juicy. Gue nggak tahu ini kan kadang-kadang dia suka frozen ya. Tapi untuk ukuran frozen ini juicy loh menurut aku. It's good ya. Tapi rasa barbecue ya udah gitu aja. Bukannya nggak enak ya? Ya acceptable, good, fair lah. Oke lah ya, oke. Yang penting apa coba yang? Apa? Ayamnya kagak kurus. Ya. Ayamnya nggak kurus. Sekarang Mas Gani nyobain pastanya. Yep. What do you think? I agree with mommy. Creamnya heavy, Heavy. and that is what I like Yep. about the spaghetti. Yes. And that is the best feeling of me eating spaghetti, and I really like it. I'll give it a 10 out of 10 golden. Oke, sekarang gue mau nyobain pizzanya. Wow. Kalau dari bentuknya ya oke banget karena tipis. Jadi Ya. kayak bener-bener Italian pizza. Ya, Tapi menurut gue yang kurang gosong dikit. bawahnya ya. Ya. Gue nggak tahu ini oven atau wood fire. Ya. Kalau wood fire lebih cakep lagi sih. Ya. Iya nggak sih kalau Ya. misalnya pakai bakar-bakaran kayu. Ya, tapi kayaknya ini nggak ada aroma woodnya. Ya ini kayaknya oven ya. Could be. Good kok. Oregano, pepperoni, cheese, and tomato base. All good. Ya, nambah deh. So good. Gimana? Enak nggak? Enak kan? Semuanya enak di sini. Enak. Cuman memang jangan ngomongin otentik di sini. Iya benar. Benar. Jangan nyari pasta otentik di sini. Otentik Iya. tuh otentik gimana sih maksudnya? Iya misalnya kayak gini loh, kayak misalnya tadi gue bilang ini harusnya wood burn pizza, thin and crispy. Ya ini dia pakai oven gitu. Bukan kayak mungkin kalau misalnya lu ke apa Trattoria gitu kan. Pepe Nero gitu kan. Pepe Nero. Trattoria masih ada nggak sih? Nggak tahu. Jadul banget kita. Kalau di Bali tuh ada pizza Nusa Dua, nggak kayak gitu pizzanya. Tapi good. Tapi benar kata Tias tadi, jangan lo expect authenticity ya. Yang habis berapa yang semuanya yang? Ini tadi 225. 225. French fries, pizza, pasta, 250 deh. chicken wings. Ini minum apa nih? Light chiti, air putih, terus 2 gelato, right? Nah, karena 2 gelato jadinya 250-an ya. Oh, oke. Soalnya tadi aku pertama cuma pesan 1 gelato, terus nambah buat Gavi yang marshmallow. Murah sih? Iya, Murah ya? murah. Asli. Minumnya emang cuma beli 2 sih, cuma beli leciti sama mineral water. What do you think guys? Murah atau enggak? Worth it atau enggak ya? Mereka punya satu area upstairs ya boys ya? Yeah. You wanna go there? Yes. Let's go now. Let's go. Berani nggak pas kan nih ke atas? Go over there. And look how scary it is. Kamu berani nggak? Bitch, I need Careful. Okay, careful. And you can also eat here ya. Oh, bisa makan di sini di atas. Iya, enak banget. View-nya lihat, bos. Lihat, view-nya bisa ke sini nih. Ke yang bawah tadi ya. Wow, look at that. Wih. Or enjoy the trees. Bisa ke atas lagi nggak? Bisa. Mana? Let's go. There's 3 levels here. Oh, ada gitu. So this is the second level. The first level is down there. Oh, ada lagi di situ. Yeah. Ini first levelnya. Yeah. Tapi tangganya beda ya? Yeah. Oh, ada di situ dan bisa makan ada 2 tempat.
And this is the second level, and then this. Third. Yuk ke atas yuk. If somebody stands like climbs here, Aha. Aha. somebody holds them, it's gonna be like the Titanic. Oh iya bener, karena di ujung ya. Yeah. Pizzanya udah jadi tuh. Oh, Panas. panas, taruh meja aja. Mbak, makasih banyak ya Mbak. Thank you, dadah, makasih. Alright guys, overall we are totally surprised with this place ya. Surprise dalam arti gini loh, di Purwakarta ada tempat seperti ini, bagus, good Yeah. quality food, good quality place, Yeah. prokes lagi, Bener. ya kan? Soalnya kita juga udah lama nggak pernah ke Purwakarta dan ternyata wah ada tempat Kamu ini. udah lama, gue belum pernah Iya. ya. Gue lewat doang, asli. Dan kalau dilihat dari harga-harganya juga affordable loh Iya, harganya. affordable. Tadi spaghetti itu cuma 39.000. Terus pizzanya around 50. Iya, iya, iya. Ini bukan tempat yang jual apa ya, desain udah gitu, makanannya rasanya B aja, Iya. enggak. Good place and good food definitely, no doubt about that sih ya. Oke, so alamatnya di mana? Gue nggak tahu. Jujur nggak tahu. Kita pakai Waze aja ya. Tapi lu cek aja Instagramnya. Ini nih Instagramnya nih ya. Itu, alright. Oke, sekarang Gani Gavi mau closing? Ya. Alright, here. Thank you for watching this Gamma Food Channel video. Don't forget to like, subscribe, comment down below, and ring the bell. If you have any recommendation of any food that we can